Урал каяһынан карап торам, йырлай, иңрәй үткән юлыма, хайран калып катһыраган кискәй, йөрәгемде алып кулыма. Узган юлы улым, бүгін хайын кәртә, хикәлтә. Упканыла, капканыла ханһыз, козгоныла көттө тирәктә. Төн кояштан бигрәк кар бурандан, ыжгыр җилдәр булды юлдашым. Җан өшетсез кырыскара төндән, башланган бит олы юл башы. Гомер юлы, авыр, олайлы юл, зонлы юл, яшәй белгәнгә, үз ялкында аша үтмәй торып, үрелеп булмай, тегә үҙәргә. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле уҡыусылар, ҡунаҡтар. Башҡортостаныбыҙҙың халыҡ яҙыусыһы Зәйнәп Биишева ижадын хөрмәт иткән, әҫәрҙәренә ҡарата күңелдәрендә һөйөү йөрөткән тамашасыларыбыҙ. Башҡортостаныбыҙҙың тәүге халыҡ яҙыусыһы, Салауат Юлаев исемендәге премия лауреаты Зәйнәп Биишеваның тормошы һәм ижадына арналған ижади проекттар конкурсының йомғаҡлау тамашаһында ихлас сәләмләйбеҙ. Сегодня подводим итоги 8-го республиканского конкурса творческих проектов «Жизнь и творчество» Зайнаб Биишевой среди учащихся ассоциированных школ ЮНЕСКО, клубов ЮНЕСКО Российской Федерации и клубов друзей ЮНЕСКО, башкирских гимназий и лицеев, полилингвальных многопрофильных школ Республики Башкортостан с межрегиональным участием. Зайнаб Биишева, писательница с большой буквы, человек, который всем сердцем боял за будущее своего народа, республики. Халкының тарихи үҫешеүен бергә үткән, заманының ғәм-хәсрәттәрен дә, шатлык-ҡыуаныстарын да йөрәге аша үткәргән ил инәһе. Башҡорт әҙәбиәтенең үҙенсәлекле лә, һәр жанрда ла ҡолас ташлап ижад иткән. Көнсығыш ҡатын-ҡыҙҙары араһында иң беренсе булып трилогия яҙған һүҙ оҫтаһы, бөйөк һөнәрсе. Хәйерле көн, хөрмәтле уҡыусылар, уҡытыусылар, Зәйнәп Биишева уҡыуҙарында ҡатнашыусылар. Һеҙҙе Мәғариф һәм фән министры Айбулат Вәкил улы Хажин исеменән ихлас тәбрикләйбеҙ. Беҙҙең конкурсыбыҙ ысынлап та бер нисә йыллап башланып киткәндә 20-нән ашыу ғына ҡатнашыусы ине. Быйыл иһә 100-дән ашыу ҡатнашыусы беҙҙең конкурсыбыҙҙа үҙ эштәрен ебәрҙе. Был Зәйнәп Биишеваның ижады быйыл да актуаль икәнлеген тағы ла бер тапҡыр дәлилләй. Ҡәҙерле уҡыусылар, уҡытыусылар, һеҙҙә уҡыуығыҙҙа, эшегеҙҙә уңыштар, яңынан-яңы ижади асыштар, һаулыҡ, таҙалыҡ, оҙон ғүмер, ғаилә именлеге теләйбеҙ. Зәйнәп Биишева конкурсында тағы ла артабанда ҡатнашыуығыҙҙы көтөп ҡалабыҙ. Зайнаб Биишева, известная писательница Башкортостана, творчество которой стало подлинным достоянием народа. Вышедшая из глубин народа, она всем своим творчеством служила людям. Произведения Зайнаб Биишева известны многонациональному народу нашей республики, страны. Вот уже 8-й год наш конкурс объединяет тех, кто неравнодушен к творчеству этого замечательного человека. И поэтому, наверное, география конкурса с каждым годом расширяется. Быйыл ҡалабыҙҙың бик күп мәктәптәренән, республикабыҙҙың райондарынан ҡатнашыусылар булды. Улар Зәйнәп Биишева ижадын башҡорт, рус һәм инглиз телдәрендә онлайн сығыш яһанылар. Үҙ көстәрен һынанылар. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле конкурста ҡатнашыусылар. Өфө ҡалаһының Зәйнәп Биишева исемендәге 140-сы башҡорт гимназия һеҙҙе 8-нсе Зәйнәп Биишева ижады һәм тормошона арналған республика конкурсында сәләмләй. Йылдан-йыл конкурстың даирәһе киңәйә. Был әлбиттә шатлыҡлы ваҡиға. Сөнки беҙҙең яҙыусыбыҙ республикала ғына түгел, бөтә донъяла билдәле. Киләсәктә тырышлыҡ
хезмәт һәм алга ынтылыш һеҙҙең тоғро юлдашығыҙ булһын. Конкурс булғас, унда еңеүселәре лә, еңелеүселәре лә була. Ләкин катнашучыларыбыҙҙың барыһы ла һәләтле. Шуның өсөн дә конкурс бик көсөргәнешле барды. Иң иңдәрҙә һайлап алыу бик еңелдән булманы. Был үтә ауыр ҙа, яуаплы ла эште башҡарып сығыусы беҙҙең баһалама ағзалары менән таныштырып үтергә рөхсәт итегеҙ. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, дорогие участники 8-го всероссийского конкурса имени Зайнаб Биишевой, который проводится в замечательной ассоциированной школе ЮНЕСКО Башкирской гимназии имени Биишевой. Большое спасибо за беззаветное сохранение башкирского языка и культуры через произведение великой дочери башкирского народа Зайнаб Биишевой и ретроспективы ее творчества в будущее. Со всего Башкортостана пришли заявки на участие в конкурсе на русском, башкирском, английском языках. Дорогие ребята, засыпайтесь с целью, просыпайтесь с мечтой. Работами участников конкурса можно гордиться. До свидания, 8-й конкурс. Здравствуй, 9-й. Мы еще не раз встретимся. Good luck, Акюл, Байрам Минен. Вы лучшие. Спасибо всем. В этом году 8-й республиканский конкурс творческих проектов «Жизнь и творчество Зайнаб Биишевой» был представлен работой 3 секций. Участники первой секции, образы исторических личностей и произведений Зайнаб Биишевой, представили компетентному жюри работы, соответствующие следующим критериям: новизна, оригинальность, уникальность, наличие творческого компонента в процессе проектирования. Все исследовательские работы заслуживают высокой оценки жюри. Но конкурс есть конкурс. Итак, победителями секции становятся дипломом 3-й степени награждаются Халикова Ангелина Николаевна, Сатарова Лилия Робертовна. Дипломом 2-й степени награждаются Аминова Алина Фанисовна, Хакимова Алина Юлаевна. И дипломом 1-й степени награждается Еликбаева Айзида Ханифовна.
гимназияһында. Бәйгесе Зәйнәп Биишеваның әҫәрҙәрендәге герой йә Әлибәнең үҙе исеменән яһаган сығыштары менән ораторлык оҫталыҡтарын һынанылар. Бәйгеселәр бында ла бик әүҙем булдылар, һынатманылар. Һөҙөмтәләр менән танышайыҡ. Дипломом 3-й степени награждаются Асадуллин Искандер Ильдарович, Фахрисламова Альфина, Рахматуллин Эльвир Вадимович. Дипломом 2-й степени награждаются Мухамедьярова Гульдария Виловна, Хабибрахманова Гульнар Ильнар, Равгутдинов Рустам Венерович, Атнагулов Самат Наилевич, Киреева Камила Рустамовна. Дипломом 1-й степени награждаются Абдурахманова Виктория Рабадан-Гаджиевна, Хусаинова Гульдар Вахитовна, Шагиязданов Ильяс Газимович, Абрамовских Злата Евгеньевна, Кидрасова Илюза Юлаевна, Кильмухаметов Ильнас Флюрович, Гумерова Камила Руслановна, Назарова Асель Ринатовна, Гореева Ильзира Рузиловна. Третья секция, ожившие сцены из произведений Зайнаб Биишевой, стала самым многочисленным по количеству участников. Ведь именно на сцене герои произведений Зайнаб Абдуловны радуют зрителей, заставляя думать о прошлом и сегодняшнем, о мужественных людях, о героях войны и труда. Ее герои – это целый мир, где светлое всегда побеждает. Дипломом 3-й степени награждаются участники Башкирской воскресной школы «Новатор», участники средней общеобразовательной школы номер 2 села Юмагузина Кугарчинского района, участники Башкирской гимназии номер 140 имени Зайнаб Биишевой, участники средней общеобразовательной школы села Нигаматово Баймакского района. Дипломом 2-й степени награждаются участники средней общеобразовательной школы села Алькино Салаватского района, участники средней общеобразовательной школы села Кунакулово, участники Центра творчества Содружества. Дипломом 1-й степени награждаются участники Башкирской гимназии села Учалы, участники средней общеобразовательной школы деревни Ишбулдина Абзелиловского района. Халкыңдың бөйөклөгөн күреп, яшәешенең асылына төшенеп язу, уның булмышын бөтә тәрәнлеге менән күрһәтә алу өсөн язучының үзенең дә шулай булуы мөһим бит. Тап шулай инде Зәйнәп апай, дип хәтерләй уны Ләлә Биишева. Зәйнәп апайның ижадын беләһегеҙ, шуның ижады буйынса һеҙҙең рефераттарығыҙ матур булыр дип өмөт итәм. Ниндәй кем, ниндәй тема ала, аның ҡайһы гына темаһын алһаң да, бөтәһе лә
дөньяви мәсьәләләр карала. Бигрәк тә балалар өчен ул иң кызыгы акылга өйрәтә торган, нәсихәттәр бирә торган, тормышта яшәргә өйрәтә торган образлар бик күп. Шуларны укып белһәгез, шуның турында язһагыз, ул һеҙҙе бик зур, бик күп нәмәгә өйрәтер дип уйлайым. Анан икенченән, бына олы класстагы балалар өчен һеҙ теге яҡтыға роман уҡыһағыҙ, трилогияһын уҡыһағыҙ, кәмһе телдәгәндәрҙе уҡыһағыҙ, анда бөтөн башҡорт халҡының тарихы ята. Беренсенән, башҡорт халҡының тарихын өйрәнәһегеҙ. Икенсенән, һеҙ тарихһыҙ киләсәк булмай тигән кеүек, һеҙ шул тарихты башҡорттың элекке тормошон аңлап, бөгөнгөһө белән сағыштырып, киләсәктә нисек булыуын һеҙ үҙ алдына китереп, ана шул киләсәкте үҙегеҙҙең ҡулға алып, яҡшыраҡ итеп йәшәргә, Башҡортостанды һаҡларға, шул күренекле кешеләрҙең исемдәрен юғалтмаҫҡа, иң мөһиме илебеҙҙе юғалтмаҫҡа тырышырға өйрәткән әҫәрҙәрен уҡыһағыҙ бик шәп. Онан икенсенән, аның шиғырҙары, оло кластар өсөн һөйләйем. Атайымдың «Васыяты» тигән генә шиғырын уҡыһаң да, анда күп аҡыллы һүҙҙәр әйтелә. Шул һүҙҙәрҙе тормошҡа һеҙгә сығыу өсөн юл күрһәтелгән шиғыр ул. Атайымдың «Васыяты». Был ярышҡа килгән уҡыусылар үҙҙәренең ниәте белән, үҙҙәренең тормошҡа ҡарашын күрһәтергә, яҙыусының ижадын, нисек уҡығанлыҡтарын күрһәтергә, белемен күрһәтергә тип килгәндәрҙер тием. Шуның өсөн һеҙгә ошонда ярышта ҡатнашыусы ҡыҙҙар, егеттәр, бөтәгеҙ ҙә ошо Зәйнәб апайҙың ижадын уҡып, ҡарап, үҙегеҙсә фекер йөрөтөп, шунан фәһемдәр алып, ошо ярышта еңеп сығыуығыҙға ышанам. Зәйнәп апайҙың ғүмере бушҡа үтмәгән. Уның тормош юлына, ижадына иң ҙур баһа халыҡ һөйөүе, халыҡ ихтирамы. Действительно, о таких личностях, как Зайнаб Абдулловна, говорят: служила народу, творя добро. Сама Зайнаб Абдулловна писала: литература – это прежде всего труд тяжелый, напряженный, но труд благородный. Беҙҙе ижад донъяһына сорнаған, күңелебеҙгә матурлыҡ, илһам дәрте, йән өргән бәйгебеҙ тамам. Барлыҡ ҡатнашыусыларға, уларҙың етәкселәренә, беҙҙең мәрхәмәтле баһалама ағзаларына, ошондай ҙур байрамды ойоштороусыларға ҙур рәхмәттәребеҙҙе еткерәбеҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем, һау булығыҙ. Наш конкурс подходит к завершению. Его по праву можно назвать праздником вдохновения, творческого подъема, потому что все участники продемонстрировали результаты своего самостоятельного поиска в решении определенных задач. Желаем вам всем удачи в дальнейшей исследовательской и творческой деятельности. Помните, что упорство, труд, терпение – ваши самые главные помощники для достижения своих целей. Выражаем огромную благодарность всем участникам, их руководителям, уважаемому жюри. До новых встреч! Thank you.
Бәк